Alam kota masuk, jong-jong mereka sambut. Kuria na hinahulungan ng Tuhan Yesus Kristus. Kami sanggup parhalano pasahatong kami maguslihan luas ni Kuria. Asininuha jaladami siyan Tuhan ta. Iman na mangaruti hita salunta. Tungtamado hita madopolian itu di bata. Disaluh pandunganion buruk pangaramotio di bata. Disudi pardalanan ini. Di Arisadarion, di Paloas di Mataguriana, patupagon Pulauan Parmingguon, tuhut pesta pembangunan, patutuhon, hamlatiok tatu de bata di Saludeng dan di Basana Tudita, tung sotara samhita do balda di Holong di Rohani di bata, di Bagasan Pardalan di Golunta, jalan tungso masunatan Udeng dan di Basana, atau takuji matuhanta, jalan tasoba ibadah. Ibadah dukuan di pasu-pasu Tuhan Tuhan. Nuaipe patri dahonota mapasobauta padidagyota 12 keluhanna di pasu-pasu di Jehovah dan Kajalo. Marhiti-hiti budaya mata kota. Jong-jong mahita saluhana. Atau awang pembuat perbusi.
Bata nasasadai na paluah kami siang dosa doon hamatean marhibit mudarna na bagyay. Alu-alu kun matuto di parbadia naruar siang amai dosen anak-anak Yesus Kristus na pajong-jong buria na bagyay. Nunga di alu-alu kamude to de bata ama anak-anak Yesus Kristus doto di parbadia. Onpe amal panggul pergosi na marmulado nasa na adong jaga di batado haruan di sabuna. Nuai baindama majulu ko dan mula-mula laus padung maduh ko dan soba-sobai asa jolo marsoba haming jolo di Tuhan di bata Jehovah nasa sadai na tumapalagi doho tanamon do Tuhan anak Yesus Kristus na memati hukum kita jalan mulak bangun do tutu di parbadia na mangalehon sani dosa las piroha do mulunay baru na surasudai. Songon padidang yon nabi tu portibion alani benda pemagodang lihat-lihati asa melihat kami maka lason jalan maka melihat Tuhan pasu-pasu di bata nang satu habibe asa melihat kami mengelukun hamuluan nang pinatupan di Tuhan Yesusi asa melihat kami memerintah berita nauni jalan waktu pahon nang umuni lahu pabulihun bagas di bata inganan persobau tahu.
masakan gunung, langit di atas disimat jujur, tanu sai di digigong. Manumpang madewata saat kita matua gunung, dilebon tua bawa kadangil. Oras mako di madingin, firma to di matulu. Saya kata malah mengiring-iring, asal kita kamu. Saat-saat di Solo, saat matukotean, mengatakan kita berulas di Doha maniti asli rohani di Batam, saat mapan Daniel gabisi wan adamil, kait baruon bobot katimron. Atau abang pangkual paruci, baidang melakukan sini-tiwi, asa totong tio pulau nami, jalan tiurul nami. Takas parohau nami, jalan orang pikiran nami. Pitah usiau nami, jalan kuning molong nami. Laus paduma buat kudang kasahatan, sialan rumah sahat barita nauni Tuhani. Sahat haluau na pinatupan ni Kristusi, sahat di pangusot Tuhani topina na badiay. Jalan sahat kami, tuha orasan, hadamil, dohot panguluan na